Yechina basane sene me di emma wo. Ye friend me di nyame ahyira no. AKOSUA ADWOA. Obetimi so afrem AKOSUA NHYIRA. Afe yenhwe ene hot buy special a eda epaso. National security operatives etuanamon akwakopie asantemantemmo na de nti omukopie ho ne se wo mete se nkrofo bi etonton ade bi a ehu pa na saa de no nkrofo no keka se wonomu a na se wakoma yare wo ho a ebetimi asa wakoma yare nanso se eba bedi wo wafe kura na eba be hye wakoma no na anane no na anane woni padua na saa dangerous chemical ya meka ho asem ye fe no madala. Na sa madala chemical no yesi Nigeria fo bi na dia ba Ghana ha wo makwakogu asantema hinkro kumasimu eno omo ton sa madala yi ede mo manfo se wonum sa madala ne pe wakoma wo hawo akoma yare wakoma ho fi nyina ebefiri ho nti enkrofo nso atuogu so na ebro national security operatives etu na makopie Kumasi Central Market no wo mokɔchi adwadifo nan bia no omo ton sa atuduro no a ye fe ne madala ne ye dia dada nkrofo se wonom a ebetimi asa wakoma yare nti etiefo momra ye Facebook page no SOMPA 106.5 FM kana mo mehwe sa aduro na ye fe ne madala no a Nigeria fo dia babegu Ghana ha wo motom a wo manfo to oguso wo motom no fisa fe na mebenya bre na maka ho asempa e de akere wo mebe pempense mu pa akere wo e de akere wo aduro na da ho no bra na behwe na obi di bi ebu wa ho aduro no e na da ho no ene ye ka kire o manfo se sa syrup we se wonom a A47 syrup ye dia kase bazooka ene black diamond ni nyina no ye kan nyina abom a e kasa madala eyi enuro no hubi ene wo de dada wo manfo se wonum bi dia ene ye wakoma ne begina na so pabre so enti regional deputy national security coordinator Alhaji Inje Abdallah Yomaro ebre woni sompa kasebo ehwehwe nkomo no se bre o motee se saa chemicals we ye ton bi okumase asantema hinkro no ene omo kofa bi omo kofa de fe ne samples no enti omo ma so no omo de call Department of Pharmacology wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST alma mater na omo call ye no omo de chemicals no call department ne se omo nkɔhwe na omo nsane so afedie omo fa esaduro ya ye se ye ton manipa wo Kumasi dwom no o saa chemical ya ye ton manko enkrofo nom wo Kumasi dwom ya national security for etusa no omatimi akwakochechi nipa be ye nan agusuo no wo mo de aduro ni bi ma ekura efisa wunim se wo mo eye hwehwemu no se bibi ye nom we be ye bekum nipa be de ewu a eya na emmoa e na wo mo de test wo mo de aduro ni bi emma enkura nom ya within 48 hours don shire duanan enwotwepe na nkura na wu womo de sa madala ya meka ho asem ya yese Nigeria for de begu Kumasi dwomu a womo so womo ton na se wunya bi no mu a ebese wakoma ya de nkrofo atu ogu so a womo no mo no womo ma so de call Department of Pharmacology wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology no womo fa akura no womo ma akura ni bi se akura ye de bi gu wonum ni ahwe a don shire duana nwotwe they all died womo nyina ewi eno msi Edru Fusei and woman ton wa hey na security operatives yi woman ne regional coordinator captain retired Kwame Jabari woman ene tu sana mono ekwachi sa nipa enan ya emumienu ye ma ena emumienu nso eye memma ena shop no woman atum woman so woman din de woman timi fa ntodua ni monim ya gise akire no na woman de hwasam aba betodua sabre national security for the woman sie eguso a eye asem no mu nhwehwemu na asemi ema Alhaji Inje ede afutuo magana fo nyina sa chemicals ya wo ha ne aka cho so we de wonom a ye wiye we de wonom a ebe wakoma ho adwuma wo bra yanyi ntum no ehu pa eti Ghana fo entwe wo mo ho na ne nsema odi tu dwa so mpaka sebo ye chi bi ma mo no ebi eni Nigeria boys obi twa mo wen omo ne de nam omo so no ma ehoho akono enti ye hu se sa chemicals no udigu polythene sa plastic tikawudo no so a emma to see so my captain Jabari my boss a friend no se me na investigation and found na you said it took us more than 2 months. It said we are not captain pressure. They say now the make up because it's very dangerous, it's deadly.
So Sabia would be good rubber for man side. It's possible to say it beat me and I beat me in Kenya. So what we did was the chair of Department of Pharmacology, ATM University, get the sample call. Emma also echo running test for home. The test in Kurana or the experimental. Single dose out of the ma abuano 48 hours in a year. So these chemicals, so they are also doing another test. The actual chemical components are so what is happening now is when you know how toxic the chemical is not to see free by any baby as for so they are a free system. I don't know you investigate and say 1 point be store be front line of the whole now we any yeti ye wo panyini a wono na di national security operatives no anim no mo bowura kumase asante mantem kumase na wo mo kodwom ekochi nipa nan a na sa madala yi a ye synkrofo no mu a ebe ye o makoma ho adwuma ntina mese bra ye Facebook page no eye SOMPA 106.5 FM akra na behwe bi na sa daachi bi obi to obi won kran ha wo mo ani ada ho se aboa wo na wo so ankwanko no bi ama ye amfa bibi ana adawo na de ba ko ahomete ne se wo so wo de ma nkura enum ye no don hwere duana nwotwepe ne nkura ne wuye na de ba ko so awerho ne se wo mo fa take away bowl yi bi eye plastic take away bowl ni bi ena wo mo de saa aduro chemical no egu saa chemical no a ye fe ne madala no ankrofo num gu wo mo yemu no ene ye hie gu plastic take away bowl mu bowl ne nanen bowl no enanen ye hie gu saa plastic take away bowl no ebra saa chemical ne ye fe ne madala no a wo mo ton wo komase dwum na ankrofo to egu so wo mo de yo makoma ho adwuma no plastic bowl ye hie gu mu no enanen ye de ma inkura enso nom ya wo mu nso wi enti akoya atete pa bra be head plastic bowl na ye etie for bra ye Facebook page ya SOMPA 106.5 FM akra na be plastic bowl no mu hwe gu so no anane ye de ma ekura nso a ekura no wawu we na nkrofo num gu wo mu yem enti enye nwanwa wotewa ye si we kɔ wotewa ye si we kɔ eni ma ye hwe gu ye yem no atete na sa madala yi enam so ama de hye wan santema ntema national security operatives etu anamo kopie ho mokochi nipa nan no ena SOMPA kase bonso yense nchoni ba wa beidu ni nipa bi twetwe nkomo eche o madwe se mate ho asem na sei ena o mo so edeto yanim sando no moton no ha adwene because say don't turn ye mpanifo ne nim say so bi de bon ni wura o man mu a na wo mo na mo de bon last time hu bi sa no mo ye experiment bi o mo de gu abi take away bi so this has not take away no amomo na problem na ka kire say be no ma do we gu yim na wo ba ye den wo betumi no ba ye den ada akwa akiri sabi adwene mo ntoa hwe say wo dugu rubber so na rubber no say no bema den be yo ai ba zamna mafo o mo ye he as ye kwem bibi obitumi bibia no bi di aba zamna mani adwene ho ton no oni lances so free also mo kwantam kula obi a mo ba sa mo so mo ton aduro ye bi sa aduro ben a bi o mo se kaka wo ton aduro ma wuni de be aduro ni sitia nti de ho so check so na so wa ton na ko no se problem bi ba sa ta mo no ko wie mo ba bi e bi mo ko me hu bi pen e bi aba be bi am ye adwumen oba wo so wo nu bebele e bi ye ni danye aduro koko pimples na e bi oba pe so mu ye du ena okika bebele nti wo hwe wo ha na e wo mu na se wa boss wa na ne oni wedding komo fi so oba no obeton ma wa uhu ni bi mi say obi na pimples wo menim ti ba ko ba ha be ka kire mi say de wo menim no wo eduro wo ho a betimi di aya manako ti wa kan ya mi de na mi ngi ni nti o ma meto mi ka na mi suru nti 5 cedis pen am de ma wo hwie man fa na fa anye menim na meto twene efu wo mi hu ni wa ha bi be hu foforo kwa na ene de o ton eduro ni ma wo ye kankura na mama mi bi wo manso omo koto bi ma ne sa mo no na mo sisi wo yari serious pa wa fon aya tutu e bi ntino eni pa le so ma ho bi nti enye emedu se obo solieti asa ade we enti sa madala yi edam so
Emma Asantemantemmo National Security Operatives. Womutu na mo kopie ho kochi ni panan. Ye chemicals ye shiegu plastic rubber balls na nane. Ye de ma ekura ye de gu ni yam don hwere duana wo chiachi na ekura na wu. Eni atonton ama manfo wo kumase na wo mo nom se ye o makoma ho adwuma se nane wo mo akoma. Nane wo mo akoma se de rubber no anane no. Na yensentro ni bawa beidu yenim sa Asantemantemmo de report wa ese pono ne mpontere na wakwa kopie ho wono na de hwehwemu yi eba yebusa ne se ne hwehwemu achi ne se ne kosi eba obeidu memma wakwa ba eba hot bite special so SOMPA Minyoso mami akosia ye danse wadawuruma National Security Operatives so mo bepie kumase Asantemantemmo na omo bowura adwom ekochi nipa nan no ensem no nyina egu sre so Asantemantemmo enkran takwa nkranza sunyane takrade babia obia etio ma yenhu ne etuamu mami akosia mami na wase na minchi atifu a otie SOMPA enanumre na menka se ne wadi kan abobo ne bi ama atifu atie dada no sanhwemu a ye kan yemfa nse zamramafo a omtonton nuru ewo kwan so uni so fridio so mu fritogo so mu frihe na ewure o man mu na sani yina yin dada no se yina yehunu bi se wote mpotemu obo se bag bi omo de ntoma bi aye bag bumachi na omo subi nso omo triso tese omo na omo etonton omo nura tese obi anfo omo ho na omo ton nure etman kofo na no na Asantemantemmo National Security ekeka omo ho na omo yese no omo betua na mo esan se niam bi ekoso e wa Asantemantemmo enyefe nti ene omo keka omo ho ene omo no ene French line eho ena omukọ ya atese omukọ hu se nkofo yi etonton no bi a ensem fata yeyina yenim dada nso se oman mu ha se ubeto adura no mu a ye se biefo approve e de ma wansa na watumi ato anom omo kire se saa nhye no nyina wo se yen Facebook na fa yen TV no so a se nure chemicals ya ye kan ya nkofo yi ka se owo akoma ho esiesi ni padua ma na ya akono no laborers bia mo ho ashansudie bia ni hu edi adanse se bia biefo approve so timamufo de onyaba na obedu hu nkomo kire ope na je se wota no ene na aka hu bie ma omo ka se sanui omo aye hwemu na hwemu krogen na omo aye no ma hu se ebra so se ebebo na nkofo zamana mafo ya omo di zo ne nam ye mantemu omo se etu yare bia se ikuro bi wo hu ana bo se yare bi wo hu a ono ma ebeko no yetu omo nyina ase na wutie National Security fa omo kasa na omo bo FDA force mo se o hwe FDA fo a nke adwuma we pa de nke yo mo adwuma so eni kwan so mo tena ho ye hwama National fo mo na kokko tu sa na mo nanso ni nyina mu no ye kan se ya de a ekoso e wa Asantemantemmo a zamana mafu omo nam so omo to waduro manwa na unya numpe uhu omu bio unhwe omo so obesi na ni pa ofro eno so no enya de se wusi na wo be se ri dimto to waduro man na se unya no a wanu mawi eno na ina ya faction so so ene sadia ye bebo hu de adura odigu eye plastic so a na anane nkura wo de wo mu a don hire aduana mienu pe na okojo to na je se nipa de zani wonu ko wi mu a na ze uwo kwan so na watie ti so de zani ni na ba de se no ye ne Ashanti Regional FDA boss owura Natania Nkroma ye ndi nkomo ni yebiza ze ni airport aso mate na matia edi anamo ena mutu edi afa ho ami akosu ampesi yetie anu yi odema eye SOMPA kase and MBA yate MBA be issue press with na edebo National Security Force abaso say omonso say dey na if no ejuma na ye be ya bom dia bo aga na mai na men koso kanche tenu force so be ton dro a won koto sabe pharmacy and I say nice chemical shop me say Ghana for amayento e bi o share product na e ho ba sem na lebu bi eni ho in crack bia nso sambo intentionally e tun kofo for say obeto edura to so dem sitai no pharmacy and I say ye dry and mama can say a ton over the counter shops want to do. Now, all told drone swat, you want to say, do and no one say, you might be bedding about whom. If you need your very labeling, and then if Papa sample. Labeling, as answer, Ufana, I said, be by, so baby out in Friday, a free back. But already I come once now, let me be a more. The message Ghana for say, oh, to a dear labeling him.
a fair suspect. Number 2, let me know how crana you want maybe a hair or lady now. It didn't then. It didn't say so at the core war famine. A we are a fairly decomposition. And then sir, a beer at the corner of famine. Yeah, Jimonza and Nona Yatatono. Maybe I see a for a Mujabuswa near the Dean Abia, Atina or Bibo, Naya, Jubo, the corner of famine. A bio, the I know, a say address walking. Now, the Dinian so a draw ready, a free her. Now, ready, I can a big year, anyhow. And so still, now, Sabi, Dana for me, a day, Eddie's animal age. It's not a family, but I can't on say, Yanya, I almost say a bad boy, MBA, citizens of the name of Yaso as the Mofono, Yama, and into Kwasan and Eddie, so the Bayer, say it's new one, they are Portima, police is all Portima, MBA for, they are tonight, they had to one a more boring young boy. Now, Kakao on opinion. Nti maame akosia sɛ utie ni ya yeboye ya asantemantemu panyin a oda food and drug boss ano ye owura Nathan Nkrumah na wo kyerɛ mu sɛ yie na ba ne sa no na niema bi atwetwema so because sɛ wo hwɛ mu a saa zam na mafu o ma benante o mamu mpempram no ka sɛ ebi mu na mo mamu ha sɛ o mu firi Niger ne wura mamu so o mu firi Togo na mi bi sa owura Nathan Nkrumah sɛ adentina Omatna adie enye so munim omunim se nkofo ewa ha na oba nso omaba ese bia dikabi no mo be chama ye enye nu no mo ton de ama ye na omatumi asna hwa besi sabre so no a no ka se omo aso omamu ha na wo kire mu sei e de a kire yen You know, that's also no security agencies, even national security, even Ghana police. And other agencies that Maya Hokwa, even NACOG, Narcotics that Maya Hokwa, even NACOG, Narcotics Control Commission, even GS. Being Ghana, it is a national security for who are sorry, and American, boom. The also be Mr. Oka send me some coffee if you didn't buy. I never made immigration issues, woman, and immigration issues on security concerns, national security bill. And Tiniga, I should be, sir, you have more Ghana for mobile. Say security force, FDO, Ghana for one so Sunday, Santa Ankota, Carina Samba. And you can say, almost say, you were on Rapan on Coffee and Wajima. Inga, what, they be a Jumana, Coffee, boom, you didn't have some national security. And to the minute, I never hear you, and the end, I try to say, Yada Hosua, Ubia, Muama, Ghana, I bear Cabana, the Bayer. If the two sons of who is so now, Maya, Yanson, so no by heart, now for phone swallow, Pacanso, now more fun than another future. Minia, go feedback from my future on Namu, your future on Omonam, your fetcher move on, Nasi, Sanasi, you need so. If you must say, it's what I have no, even have to go by Dibia, Ghana, and so again to me, you know, yes, sir, the Bia saying to move on, and move on to be Bia. No, my yes, now I'm sorry, then, Eddie, Eno, Mammy Akusia, it is a Uti and then one letter say, Ura Nathan Nkrumah, our year, a sentimental will be a penny, and Meneno Edin Koma. Send na mote sena work am ochiru say ye nyina yasudi obi o ha onya eti aduru nka say ye we pe na odimrika na wakwa akoto o si se hunu a bo modern say wo be yi FDA fu asutire omo ne eye bambofo na ye adwuma nti say national security for kochi a FDA fu so betumi akwa koyi police asutire no mo so o ma ba bechi omo ton adubone a enam omai mra kwan so nti na ezema mi agosu eze ubisa ya Mandela ho a ɛho ba asɛm nyina no isia no emam yinu mema yinu na national security fo abomode adowo mo pɛti a ɔmo yɛ hwehwemu obi a wɔtɔn sɛ aduro ni bi a ɔbɔ hu dem sɛ yɛdura eyi akoma ho ɛti akoma ho nanso Ghana fo ɛnom a ɔmo tina nanom wɔn sia do so ɔmbɛbɔ mɔden sɛ ɔmbetu ɔmo ase ɛde afiri ɔmo anu ha nti ubisa ana ho amane kakra me wona bia to atiefo ani Yo, Bawa ansa na wobɛkɔ no National Security Coordinator, Deputy Regional Deputy National Security Coordinator, Alhaji Inje Abdullah Umaru, waka sembi say wɔn de chemical no ekoma FDA, bɛyɛ busumi mienu ni. FDA phone timi fa report ne mai. Nanso wɔn de ma Department of Pharmacology Department ɛwɔ KNU West ne die.
said o musi o madwuma ntentem no na ama nani aso pa wote ye ho no nso mete pa mi bisa owura nkoma no kire mu se the national security for akwochenkofo omo the chemicals akwa omu nyina collaborative work na omo ye omu nyina ka omo tama pama no na omo ye na mu wasa kire mu se sa nhwehwemu no a omo ye no enchepi FBA the craft abeba mountain na omo ya chechen the SCA ahoma also etfa ho na impempre so omo tu ede afa ho ndi no FBA there almost say omu jinam pintin enya de say omo paba ombeto aso no maye hwemu obia no bo omu bia no ombeka omta apama no na omache obi biara o ton se no bia magana fomo mo no ewu wetin na no wan say do yo ye beda wasipi se wonso de si ye bia wode ababetu ye nim ye sentroni ba wa beidu asantementemo ebra national security operatives etu anamo no e no de ho amane bona bana na sabri yenya Alhaji Inje Abdallah ye Umaru a wono ye deputy national security coordinator Ashanti region a wodi wo mo anim o mutu sa anamo no ye pese ye ne wono so twen komo ne ebusa ne se ebra omunya information wo he na omutu anamo so mukopio se nipa nan no omuchi wo mo no e ba ne se mutimi chi wo musa na asem ya bai fa sa chemical na ye fe ne madala no a se agentre ha e wasantemantem na nkrofo nom se ye o makoma ho adwuma na enso wo mo test ye no wodi gu plastic bowl mu a na anane no wodi ma ekura na ekura no so don hwere dia na nwotwe achi na wafrim ene ye dia dada wo manfo sa amadodo no a edi emia eno ntie ebre kakra wo ye nim no ye kone ne Alhaji Inje Abdallah ye Umaru awo ye deputy national security coordinator e wa Ashanti region ye ne no atwetwe nkomo Alhaji salam alaikum wa alaikum salam sister Adwoa sister Akosia na wa he Adwoa na no kasa na Akosia na achi wa ba he sister Akosia Agboaje medase yo Alhaji eyi sad dedi kama mini kama mabaso national security operatives amo Ashanti region memo mabaso wo swift response motiye moditu anamo ekoye na dedi kan ekwan ben so na mo fa so tiye se chemicals bi a ye fe ne madala wo mo ton ewo ejum yo we de medawat na matcha oni watifo nyina enyumrei na kakra meka wo tasem we ho se na oche kakrani ana se bosomi kakrani na the boss Captain Jabari oye Ashanti Regional Security Coordinator a frame 1 Monday bi no day chemical bi a treme say adiwe say Niger for boys no etu enamo moton omo bubu mo re no esan kuto omo moton omo se ewura akomam. But this same chemical, no, yet the good plastic disposable bowl need this so. The big good so a video are captain the chairman or not at the end of it. And he means and many young fena yenya hunshimu. Emma Nekoba said, or see 2 among and many because a dear nipa elma kunimude. Next, there was a ma yagene cough year as national security operatives. Nchi milia ba yetu nwana mo ikuwie se yede edrone ko Department of Pharmacology AKNUST omo je esha sese omo era ne ho test nti be 20 after 24 hours na omo fe the first report no emaye nti report no na de wum ne chere aboa no edrone no omo de single dose Emma, all in craft white na ya omo de ye experiment for lab no. Aye. On se sa in crano akwai te say ade a wo de manua e be di ni nya na e be ha no it means the konipa sumo e be di nipa ni nya. What you say? Matthias ye palad. Good. Enti e ko ba say a single dose na omo de ma e mo ni be in less than 24 hours na abo na wu. Next, a treasure adeno and ye manipa, dear, another obenuma na kumu. First reported by an report on so it was so the acano and no a beche and the actual chemical components as in no pancasa a
ade nim nsuo nim. So yeah, signed the call office. My captain Jabari for meeting said, "Yeah, you name me. You inquire your breakfast was clear. In no effort system. Almost supply chain no a hefan or more coffin or money free. Why moneto? Why mona yetoma or more saying a ya or more? One Friday be to one more. In one particular store na a druno a honum na a biwop. Na a what say ye coho. A coche or more a year juma or any in Luno de Cotono or yes a sign at the buyer catch it. Enti yetutu omano chi nipa 9 bema baako emma miensa asitira me no ka say de bia omo ba be report omo ho a omo sa assist omo cooperate pa in a further investigations no enti sitira me no ka say de yensaka econom enoma no afeni ehwe omo network na nkata cartel na nkata ehimfa na enoni free e ba nkata why nom na ye omo target. But I see I'm no because we a zongo areas for any a job in a magazine areas, especially commercial areas now. A honum now shot boys in the tone identify. Who say, do na ya no put a basket in Kitwabi. Now or try to turn a password to an no born change to be a ubu more raya or nobody a drone home come up, ube to be anum. Nantienso a nya and say, onumna a shiwa kumamu. And before in inside there, Ash and no you consider. Nature say a drew papa. Ain't he alone a day about the drew hanum? I bedrew her. Chair. Yo, Alaji do be see her nature, besa ba won chen biem, ne no abetwetwe nkomo so mpaka se boye danse, say ye tonsa frɛ wo abetwetwe se mo amaye, ye danse pi. Yo, ye ne regional deputy national security coordinator, Alaji Inje Abdullah eye Umaru, na etwetwe nkomo e wo so mpaka se bo so a wa kyerɛkyerɛ mu e de akyerɛ ye, e fa anamotu a wo mu tu ye nam so a, sa madala chemicals ye di nipa wu no, wo mo etimi kɔkyeme wo se so mpaka se bo na wutie fi so mpa 106.5 FM Accra na hot bite special and na ye demamo ene na ye de to so mienu no ebeto aso. Demo life we a hot bite Pepsodent do the two no nsiabre mu kase ebono eno na bre yaso a ye de toaw ekirikyiri na benche free TV no so ene radio stations ni nyina so no abusua ensam anwumre eba no ebine se kaso ene ne mfafra mu ho konfo bi wodi mfinhia do no enum a wakoye Joyce Ekura ampoma na woma oti nananom wonse do no abusuana kasasa wo mo patentene Mamprugu Youth Association wo mo se wo mo member ne baako bambofo action na ekwan a wo mo edi nipakro no enam so no wo mani nye hu enti wo mu ehia tentrene ye besa pie Asante Achim North Municipality a eno Ashanti region wo mu kyerem se ma ekwan wo so ehire wo mo nkwa no adoso dodo we nyina no mra so badwafo betimi ahyehyɛ mra na wo mo twa ba ahwe ano na so dodo na nko parliament. And the first deputy speaker, Yera Bernard here for, was say you're worrying. Ghana Highway Authority Mani Senyame Yaduma na watchi ewie Wombeye NCC kakra wotete kwashi interchange no esuntu omanfo enhyenenso. Aban Cratch Penny or Quada so one Shanti region. Honorable Eric Asibinso de Sembia to just say dear Quada so on your market baby a 2 Jane no 24-hour economy no ye dear Quaco Pio. And on this year one more about 4 Dumasian so say. Empotem hono one who say deadly trap will be a trinity na way a mining pit. Empenimfo ntwa wani ahwa akra befa so ti na nam no wonse do no entimin kan.
wo asante mantem ho no mu ana abeto dwase ensuo yiri diafa omanfo bi a ete manso akwesi so ya ye kasa edudo no abebia wonde omuti beto kora no ayeden. NDC parliamentary candidate ewo pandaye honorable Daniel Insala Gbapai na odi akwakodan Supreme Court se Ghana mremo no ehyehyeye de to aba no esese Supreme Court echirim. Sada ana kasoa ne nafa adwadifo a wo ho a 24-hour economy market mpanimfo yesa wo mo de ba ne wo musu no se de wo mate ase se wo beko Iron City market ho akoto ndwumadie so ye de ubeko emfinfin mantam no emu asin anyina brem ohene ya wo honom no okasa ekiremu ese one district one factory ya aban dada no ede ba ye ne de na eye scam. NSMP kan wenum ho ene yede som se hot bar je kasebo efi SOMPA 106.5 FM akra Pepsodent cavity fighter ebo ye chidom ye ne yede kasebo yi esom wonumre eye me die nyame ye hira no AKOSUA AGO ABOWAJE obetimi so afrem AKOSUA NHYIRA me ne me adult children triple mi ejapia APAM DADAA ene Esquire ADWOA ASARE afi Broni na kan was it there you are na bibini se oyiwa asam no ena da ho no na awehosemi na yedi efiri ase kwakwa de manso na boboa no pe ne kosi ewo awutu senyane na afa kasoa ene ne mpotemu na maami edi adodo na de nim no Joyce ekura ampoma wadi mfinhye aduanan baako na abamu abi nso atweneti ewo kasoa mpotemu ho ene yese wo mu tu ni hire ne yeto no wo mu tu nkosua no wo so ada se na akomaba eba nso dia ene wonchele kura enti nanu akom ne ba nani so no ena wotwetwe akua mpoma asade sabi wo kosa ne yade ebi kura se jama ne nkanchema no wode ne fam fikyire ho ewura nhanoa ewie ne wonka ne ho bio saa wakonnwuma no am wati nananom wonse do na enam saa so ema abra asem no epagya ya adehye no eni ba ho no wono ekokoso ebamu ai ne pechi wadi mfinhye adununum na eno na de wati nananom wonse do Joyce ekura mpoma neja ne mpon obane kwaku yeboa ane kwakwa de ma edi nkomo na wo kyese wo mo de asem no oposi nsem wo mo hia bibia sa atentene ne na eguso ene da ho ni chini ho ni nani ho ene obiam ho nti wo ye bi si bi no da ho me ba no ba no o ye na do ni wi ni na no de ko na do wi me ba ndi ka yare ko no hwe no ma entiamo ni ba ni free ene o ni na no ye no de ko no o pe ni no we ni wi no ene o si de o ne akura no pie no ene o si na da fu bi e de eni pound no mpi e ba ho ene che so de e be che ni nsa na o de che ni nsa na ho na hu bi be che ni e be che ni nti eba sana akua no edika no nti dinochi enti ohwa no yisika na no onu etie akua ni tifi efiri so one no acha so na akua ni dinanim ena onu dinachi onu ba no asama oka potential acha me se onu akede no asama kire se akua ni no dinachi no tie ofudi fa na chi etie ni ti no firi so ena akua no emuru hwi hokum to mu hwi hokum no twitwa ne nanu ni no tu firi so ena ne nanu de wakosie ne nanu wo se ewura no de akua no koto no ne nanu akosie ho ena odi ni tiri so ko eko voter ko ne nana enti we no yese memfim avado o framantamu ewi e wose na masoma no na eho ade enti de we kan enkyira gu no Joyce eku ampoma na jani mpa panin kwaku yebo na ne kwaku de madi nkomoi na wokonfo no a wadi mfinhye adu nunum no wonya adaje wa amfere nso wo boro so kwan ofa so attacking from behind wotimeti ni tifiri se yade se kan ti koku no na me kwa we are so one boy na control na say the only because my study ya na tia ko and the case the we are happen to yes I go step as na me buy am so mu na share o di nipa no be the buy some finance man it is as so sad na me share so man mo be say sa wona na de me ndi mi so se mi o ye fi o brade mi hu mi anu se
mitwa biti nti sada na se kia ba mi chena na de share me se mi yenko bushi yenko ta ni mi ka se yenko ta ba nti fa se kan on do ni fi ni na yenko na mi tu pan na de ni ye mi sta ni mi tu se kan ni kan ti fisu ami ko na side we ese mi so biara ni wo aka me wo kwa de bi sta be bia ni wo ade bia be kan hwe de wade awu no na wanya adaje ne nsegu na chi a police ya de hoda wo biebie nsam so kira police fo no won narrative said ye sisi ye no wono na Odebra TV no so be hwa na se Facebook ho SOMPA 106.5 FM Accra na obese che no obi nya bi na nimu pa se aponche hansi wo samu a wode adi sa abone no nyame mfa de wa firim no kransie yi na mo ya ye hwa ye nya hwe yi ahye no de ehu hia yie pa ensem ne bi wo ho a wote kura na wodwene ho a ensi so wei de waye se na tumi no wode koye de yi ye to aso ewo ensemfofo mu na Mampugu Youth Association ne nkrabata ewo enkran ha ene wo ma friends emtrofo enhia mu na wo ma asem a wo mo kanyina ne se wo mpatentre ne ene akuntabuo de ama wo mo members ne mu baako a bambofo ekire no se ekwan a wo mo de nipa kro no efa so ewo bambofo na kache ho no eyade bi ha dwene pa na ne wo hye ekire se youth chief ewo Mampugu ho eye Zibin Isaku Nambe wono ene mi yamane boni na oponchecheku edi nkomo no chirechire mu esega na hasabe obia wo ho kwan se bibi chire na adwene ya woba no wobeka enti freedom of expression wo muntimi emu obi kasaboa enka ne yam enti se bia wo bi bonyu bibi so no obeba abontia beka na aposifo ba ba chire nipa no afa yakayaka ne atete mu dia eyade bia ehadwene pa no se se the police for handle case no wo mo Mampugu Youth Association no wo mo ani nje ho ensemu a wode tu dwane bini and the sport wa who be some of arrest here call am back over 11 arrest we are within 4 minutes and akusasi boy PA you want post no etro for social media say ba very elected area at a protest station aba be chima push for aka ashawa tra ku bebi amoto na tue no na o meko akwati eno so bi anka jai bi eja 5 since last year passing time you 20 days and no be chio up to now o da so e police NIB custody 1 year no o ni pa 5 ba ko no o sa ko asama esa ko kuya mi e bi sa ka ai no mo sa ko zis na share we so the account ya ba se o arrest na o bi e friend e o me ba gasa me bra pe ni ba our police NIB custody on 7 months say on the MPP and on social media and on Machino. There were years on one of this region, on BMC, on some on social media, on Maka arrested the Accra. They proceeding court now in a court man again. On Maka Bandai, or be commented the bill on social media, and on share, and on Massa continue the cocoa. And the name of watching in there, or we never about pushing forward. And the scenes are to come in CS and what I said. Enwachi ena Owura Nambi edeto IGP enim se ne ekoso na yade bia eya tete pa enti wonfa ne nan entiem bu afei wasi asem ne ba ye no nsentwofo bebe wo hono kra wo monhye de nim asem ne mu no kwasem enso ba ye se wo moto ede mane youth fo no saa e wo Mampugu wo se saa de ne de enya de a ebeboa boy ya etie na se bibia ye ko bitumi wa assemblyman so ye wa division commander e wo boko ye wa apaish police commander e wo boko o ma timi nka kire o ma nyina hwi asa na military mechiwa na o mo ku bi se na o mo dini pie o di boku na ba aje se do bare e di ba akra e di be sini mi papa ko ba ko o mu boku kuro o mu kuro o boku kuro e ko 100 plus just a few months na e ko no en ka se e bia ntakwara esisu since from 2021 e di be sini no se na o mo arrest boku na ba aje se do bare bank hano entembese amembisa media for na social for na so ya say ngara mara na yejima o isu warrant man aka hoka say omba ana say hedin eme ba ko je say to so nyemi so a ye pese entire Ghanaian say ye pese mara na yejima o nema bi o ye howa enye say now no physical police commander bi wo no ka o be catch say you stopping plane of the drama ya bo Monday Friday no eme ye tradition no then police officer as a regional commander abekasa Penyini ya yetini nken eye acting youth chief ewo Mampugu
Owura Zibin Isaku Nambe wani yamani boni nana opon chicheku enedi sankomo yi. Meka wo say ha ye SOMPA 106.5 FM Accra and a wutie hot bite kasebo na National Democratic Congress NDC amanyekuo no parliamentary candidate awono na ewo pandai wode assembly akwakodan Supreme Court say wonye mpensempensemu na wonchiechim Ghana's election law no emra no ayede eto aba no na etimi akoyie wose court nchiechemu say ba ne say ne yete ne say wo hwe PNDC law 284 no a ene 1992 constitution no enko nakra na say consistent if you say waka wo mu sese bia ye to aba na sa abato no kwa wo ho asem se parliamentary elections bia je se Ghana ya gazette ansa na ye gazette wi a ansa na wo wanya kwan na watimi a kire se ampa e bia sei na wo be ye no eti wo di asam no be court ye di kan gazette awie no o ansa na watimi di court no se na se nka ni aba no ye to wie na nka wo ho asem no na nka di court na court no di ho asem wi a de wa we na ye di akotum ni gazette we di ye se won't be fan court this ya gazette ya bibia wie ansa na watamasam no e de court na no wochem se Supreme Court no emrem na Supreme Court no bemu a obetimi akyerechire mu yie na entiase aye adwuma se de be ya court no ene oman mu nyina gina ye betimi akone nyina ne se Tamale High Court ye kai se January 26 2026 ena Pandai parliamentary elections no wo mo ekyire mu se wo mo results no a wo mo pese wo mo de eba no wo mo ekyem no eno no kyerem se constitution ye de ko ne pensempensem mu a ebetimi abonti asem ye de ekyire de every Supreme Court be a SOMPA kasebo ye nyima so emfrim eno eye do the two kasebo no na ye de bra no pesa wo de president ni twi wo sia ansa na abeda wawe wo nyewe sia wie no ya san fatwi na wanum no ehwa papa atimi abam ye wura mra se badwa fie ho ba bia pandai for de no wo mo keka de wura no na first deputy honorable nana oponchechekumo wo mo wa chemba ho no ana wo mu yesesese dada ko na chese mra sabadwafo na nkasa wo mu gina wo ma de hia na mu e obadwafi ho no dodo na ma adwuma na no na yewura bena da hiafo wo de baba to so chese eno de ye wore sompa na we no na donkuma na asase e bobbo preja bi e obadwafi ho se Israel US any Iran to kwai no aban ma wo mu hu ba bia wo gina ne nsam a wo kan na edu ba bia se na so afo no bi de bobbo adum ne adan ne no yewura bena da hia for say we no nya de bia yese wo mo de beto to prekura e wo badwafie ho na diplomatic issue said you can no ni work towards attendance of members parliament. It's not good that we've been voted to come to parliament, yet will not be in parliament to do the very business for which we've been voted, comment on that. Honorable members, with the issues relating to Iran, may have some diplomatic and security reasons. So we should be careful in order not to trivialize that on the floor of Parliament. On this note, I intend not to open any agreement, but to go to item number 6. Eno first deputy speaker, woman mra sebedwafie, yewura bena da hiafo. Na ewie na bimbila mra sebedwani, wo donkumanum yewura Dominic Nitiu. Wono nso so de gire no wo chese sadie chiniyamai wo mo babo so pa kansem gu Ghana fo asom ade gigi nkonwa afiri so nsem say 189 seats no wo gina say working kan 26 pe na wo mo bai eno so de ode to so ni Mr. Speaker, there are 26. How on earth can you explain at the exact time you were supposed to come, you came, that the people of Ghana gave them a super majority to come and work, and 26 of you are here? Your leader is not here. I'm talking of those who are sitting here and can vote and debate. But the Speaker cannot debate. So, Mr. Speaker, the majority needs to answer to concern raised by the chief, because they are serious matters. And we need your numbers to decide on serious matters for Ghana. We need your numbers. You cannot tell the people of Ghana that you have over 190 members of parliament and only 26 of you are here to come and work. Where are the others? Where are the others? When you were chief whip, were you not asking the same questions? So we will not allow you to divert any attention. You want to be a smart chief, former chief whip. We will not allow you to divert any attention. Answer to the fact that your people are not here. Where are they? Are they disappointed already? Na bimbila mla sebedwani yewura Dominic Nitiu wo wodonkumanu sebedwani yewura Dominic Nitiu wo wodonkumanu no wobusa nanso wobusa we ya na bole bambo mla sebedwani
ewo Savannah Mantenum Honorable Alhaji Yusuf Sulemana ebeche se wonu ma ewo ho no eso so mpese wo mu ye bibia. A decision as to which side we will support should be a decision emanating from this house. So, Mr. Speaker, I want to appeal to my colleagues. They've done well over the few days that we are here that have numbers to do business. When you talk about 24-hour economy, it seems to me that some of you are refusing to understand that concept. 24-hour economy doesn't mean that this house will be full before we start business. 24-hour economy doesn't mean that we must all come here before major decisions are taken. And so, go back to the concept. Read it, and then we can look together to ensure that this country, we are able to implement it and implement it very well. With this, Mr. Speaker, I want to thank you. Savannah Mantemo, Bole Bamboy, Mrashe Bedweni, Honorable Alhaji Yusuf Sulemana, and a Cassetta train, and no point cheku, and see a name what on cremai. Yet also a war and Sanfufro a Mugana Highway Authority for Ebo Amaniese Woma Womu Yusu N1 Highway no adodo no a efreno George Bush Highway no womo enhwe nim se weekend di ekono sachre kakra beba de afa biaye ya asen ahodo no wombe fefa so se eyemanim se enano dwada womo eye nsachre kakra nititru ewo enkran Madina ekwan no eso womo mu yusu sa route no na womo chirem se sa diversion na ekoso enano dwada no ma traffic eba honum yie pa enti se sia na adwuma womo ye wo ho nso no enya de a wom betimi ade adwuma no ye enti esese bambofo no eye nhyehyɛ se de be ya womo mo fa sa kwan no so weekend nyina ede kɔ no wom betimi ehunu sansa kyerɛ na womo edi so enti lanes no womo ya womo adwene se womo ebe chemu mako enan enti for lanes no baabi a wofiri baabi a no wobɛhu se bambofo no gina ho no mo a womo direct traffic no wo fa ha womo se sansa kyerɛ ye be hye ase nyame ya adoma wo kyena kopim se ensiesie na womo ye ewo N1 no eso no wombe wie enti womo sra hyenkafo no se eduru ho no ma munya abotere obo ho no mo traffic na kye ne kura na abamofo no gina kwan no so a womo direct no hu baabi ono pentemako no wo yi afa ho akɔ womo se enya de asade no wombe so kura enti womo use commercial cars any private cars ni nyina sa akokoboi ekɔ efree nyame adoma wo kyena edekɔ se wo use N1 na ya na wa ya hwe ye no wanya abotere kakra san se baabi wo ho no ma beduru a lanes no ya divert bia kɔfafa baabi sɛ de be ya asumdwe ebetimi aye adwuma ewo saa kwan no eso wie yɛnto kase bono so na yakwa kopie Asante Achim North Municipality ewo Ashanti region na yedru ho no enampanifo kasa se ema wo mo kwa wo so wo mo kwa wo no etere bia atete so oba bi kwa wo so no amedru etere bi so oba ne bedru na ne ban so enka ne ho eti maternal mortality rate no ebran so se ye yafa mu die na ebran se na wo mo kyerem se 2024-2025 no ema wo mo kwa wo so no mo nyi ni kura se bibisa be sifi se emfie miensa etwemo no eye 2023 no ema no mo kwa wo so obi akosa bai e wa Asante Achim North Municipality e wa Ashanti region e mede ni disem kese bai afedo mu du 2024 yesi ma mienu kwa wo so wo mo ama ye du 2025 nso a yesi ma mienu kwa wo so wo mo ama no mo se asade e ya mane mu so e ya pagya ne ho e timpanifo da wo mo nsore wo mo tonkwa wo mo nyane na wo mo tu ho na mo enam so ama 2025 annual performance review a owura Roland Welaga Mia our Director of Health Services ewo Asante Achim North Municipality one central for etchen komono eno say municipality need woman na besi from fi say yare a eku ema wo mo kwa wo so dodo na hypertension enne sa yare no a enya yare saye enya wo na enya wo no eno so ka ho bi ena ama emai ediamia. It is very true that for the non-communicable disease, not only hypertension, diabetes and hypertension has always seen an increase over the years. We have mapped out certain strategies. We are not doing a lot of screening. We are doing a lot of community and facility-based screenings. And once we screen, we will detect cases. And the idea is that we are able to put these cases on time and then link them to care for the cases to be managed properly. And I think it is important that we are moving in this direction because there are a whole lot of factors accounting for this. We are moving from dietary-related factors, lifestyle-related factors, and we are using a lot of platforms, including our health promotion activities, to create awareness about the negative impact some of these chronic disease conditions can have on you and your family, and then to look at how we can carve a roadmap in terms of
Futuo Director of Health Services and one Santia Chim non municipality or the two so mpaka si ebuanim enono ekwa befa so a moja broso yardia edu o manfonya no ye betimi abrase na ema kwa woso a wo mo beba efisese wo ba ne bedru na akwada ne nka ne ho anasa akwada ne bedru na maame nka ne ho emu bia yempe ye pese oba no ne akwada ne nyina ba fie na de o ma hu ne de won hwe na maame ne ko na akwada ne te ase etra bi nso na maame ne te ase na akwada ne ko eti ho na motu no mutu sere be yasa maternal mortality no ano be brase e wokropon mu ho kane no ne ye kane se ne nkansuo no hwiengu ne nka hina no ne yasimi akobi egum ne nso ne de ye bo nsuo no ene hina ne nyina ho ban abusua sompa no nsembre mu anwumre kase no hot bite kratafa toso mienu ene na ye kenkan de amawei na ye wram wo fen so na afo abato mpesua no so municipal na baby ti sa abofo dumasua ehye municipality nase adehye wo ho na esu wa asantemamu eche se wo mo etu agudie bia ba be tutututu amena bi amese aye wo wo fidie ene dampotem ho na anhwe ye ne mpanimfo anti wani anhwe a akra be fa so ti nanam wanse de no anhwe a wo mo ntimi nkan we nyina wo mo kan agudie a wo mo atu afiri wo mo asase so no nema hudo bia anka nipa ewose hia wo na setenem social amenities wo mo ne bi agana bia ensu papa na kampese wo makoka kwampa ena adehye wo ho no ede wo mo santo yensentwerofo anim aha ye abofo dumasua empesua no so bia o mabetu abuo bi ko so no yes ni na nanom yesre kasa ha ye pa di enye di ewu ya hwere adehye enipa num na wo ha no de ntie so ya hwere wo mu no so obia se ni amana no si da wo nsuo na betem no ya na obehwa efe nanso enti no obia timi kasa bia wo ahukuro di na obejodwo no ho kakra obo so ni gie no mu no na akofa awe ho se na obi timi wuka mu 3 days ansa na ya ba ya amamla ni amane ansa na nipa no nsuo na timi yeyi nipa no de na ye dai abeto abonti ansa na yetimi abefa na kokora no elia mu hande mu de ni timi hunu ni se beto ha no mu de obi e kɔ hɔ a ɔmo so mu kɔ abu saa na me hu no the free so mara saa de ende kɔ so de ya hwere ya de se pa e ma ya de se no so ye wo ma dwene se hukuro bi aba no mo de badwedwe wo mo ho e ma mo ko mo fa fidie kura ba wo ma dwene se wo mbɔ baji wo mo ani saa fidie ni mo no duru hɔ no na de se ni bi abetom no mo wu nipa be nu mu de wo ma hwere wo mo nkɔ ha no kropa wo ma de ehwa ya wo how bebre bi te se ya town rules sensuo to se ya na sa wo peprage akra de aba ofia obepe bia wonya wogina bia obeka cha se ne kwan ne kwanye ebi won so nsuo ho ede ne wa se pa we ya adehye a wono mo abofo dumasua e wo fen so na afo municipality ho wa Asante ene ne ensentwe ni ba bedudi nkomo yi yedasoa ejina Asante Mantem wono manfo ye temanso akwesi so ye no ewo Amansie South Mensi no emu no wo ho akire wo mo ise dodo no akora no baabi a wo mo de wo muti beto no akwakoye den ede ama wo mo sanse ensuo bi ato ama yi afa wo manfo niema enya semkuma yesu obi 11 bedroom efie kura na ensuo no ayira ba befa ho nti mo a mo hwe ewo Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra ena TV no so de ensem a ye ka mu hunu bi na wo manfo a wo mo ho aka no yese mema ketechie beye ensia ema beye dunsie na afen kodanso eka ho ye bi wo hono mo kura na ni sika ya esum 50,000 Ghana cedis dadam hono mo a wentimi amfa ensuo no atwe sika no kono eyade bi ha dwene pa na wo mafo ya ete empotem ho wo mne ba wa bedu edi nkomode wo makosem eto nanim another mefirigima na aba me ba no menshini na yiri na nkora me akokia mina no so man ba say adai na yakokia mina no nti ho no menti ahye ho na wo ba kinu mina no come on and some men no ha de anye yie no so menja no oba kunu no so menja no ahwa na kwara ma sorry na no ofa no fie so no e na be faye na ye ni ba bia ye fa ye fra oban saman ne se o meboa ye no ntwange ye ye sa ensuo no me ni ba bia me ne me ma ya be fa ensuo ne bufa ka kwam ne ba efie wonye kwankọ no a kala no ma nsuo ne ba ye eno ani wa maso nkan na me ne ya fra se entumiri ka me haade ye ba na de mo nyina afele adan a ha kakra na man ne si no so man nsuo ne nkọ adwa musuo nyina nkọ ye se wodi nyina kọ atua nsuo no ye nya ba bia ye den emfa nti yekofa ashavu si ebie ti ebie ye no operator ni gina ka kwa mo ye adwuma nti hu no bo na mane odimiri ka ba meni nipa wo mo tu nsuo no anofo aburu se memma na se ne memma papa no no ko frɛ ne maba na shavu kuta me
wei ayo manfobia ewo manso akwesi so na yete wo monka no na wo de soboa no ebo abrantie bi efre no yawfofie edin adodo no a enim no wonpotem ho ye opoman yese wono galamse adwuma bi no wo ye ana wo ye minor aha na ne niema bi a wo ye wonpotem ho no wo msu se nam so ema saa ensuyiri no ebefa wo manfo adan ene wo mafie na yawfofie se saa ensem ya wo moka ede to ne so yi wonim ho hwe one day me I am going to fly when we boss it my akọpụ mama nkwa na eba no so ebe mpanimpa ade ni galamse na baye ene se no ana enkwari na obi akete na kwezi ni obi awo na sase na wahen so ono woni a ono wakra enti oni so oba wantu no ko enti gaba ne so sisi no de dawuro na mo se ayi duma wuram enti bi ko ani fi gabi na sase bi ade amano obi wi a oni ye hihibia oni ye hihibia won kata so no da ho na me so da si bo enti so ni sa na be so ni obi ni huri la ebasa na na ebo ho ba se ne be ya so yenya ho to kaka na ko bi esinato ekwe se ne be ya esulete na enfa yemi nyebe ema ebasa na ni bi bi se na mensu ayede aba iti ene mba ho se mekse ne se ya amanfo ye adwuma sifa nyina ni ye adwuma na ye me mpreku na me ye ti ni ko jawo se ekoma na o se pai na ye se ya obi gala nti ase bia ni ti me na ho ba e bo se woni samu a wo mu ene ya yekotie ye eye yawfofie aka opoman ena yetene nkano ne kwakra mu unit committee chairman ya owo manso akwesi so honum onunyafo Joseph Mensa ya dodo no a efre no white man wono so e de atoso se empenifo e wonpotem ho no wo mo ye adwuma se de be ya wo mo nsuo no eyi afa wo mo efie ni wo mo nwuma nyina no wo betimi ahye no wo maboa wo mo ye eteni na se e natural nsua ani obi na de beto we say na no we be in see for that we see na to no if you be na we kifa ho and it one among aya we buso aya excavator yansa I come machine bia and yere pa kana na nsuo no etimi akọ na obi anso nya na fa ho die we say entimi nkonko ba say nsuo no na be for obi aja padia na nsuo no be say ebi obi da omani ye na omani punto nkoso ntina ebi nsimpanyi say as a committee ni assembly buso a yebo modern nti buso a ye nhihye say ebi nsuo no fi ba bia no obi timi abo oban say de be ya nsuo bia ntimi fa obi ada obi nti buso no asema de ye tuma na ma kwa kuduro no ye ene fiwa afọ obi akasa say why is at rancham na atu ye mi ana moye na muti akwese program ye enti ngongo ba so ngongo da wanti ti bu so eni amanfo bebre e kasa o mabo a ba se bedo ni mede o mai dan a o so mudu muti ebetu betini aboa we ni kan nipa yetini nken onu na ye unit committee chairman ewo manso akwesi so ya enono ewo amansie south mensi no emu owura Joseph Mensa woni yamani boni ba wa bedu enedi sankomo yi meka wo se pepstru municipal chief executive officer wo kwada so Ashanti region eye honorable Eric Asibe na honorable Eric Asibe nsema odi atodwa ne se ye wo onion market ba bia e ma ne mema edidwa na omoton jeni na yesi obien free office asase ne yeje ne de ye 24-hour economy market project ai de ba be ye dwadie hu dwumadie sonko na dwadifo ne yabo mo kokose obi ansesa ne nkukunu ne nkaka nko na wo mo ka kire mo se ebre ne so a enye obi ne kuma nchibu osia ko na wudi uti akwakwaje akirema eti sika no bibia ye ready project na ye ba be ne sika bia ye ready eti wudi an se ebre asonsore ko na sa 24-hour economy market na ye ba be si ho ne yetimi asi na amadwadi akoso nti se wo kwada so dwom na ba bia onion market ho no ba bia toje ne na wo a wo mo se ebre no ani se wo firi ho ansana se de ye kan persuasion e failure force is applied yewutumi ewa asase ne so eno ti me ne so say 24-hour economy market na e musika da wono e musika ni bi da wo sisi ano e penfo aba feasibility studies eco planners enchi bi ano on be ba na e di aso abofo ya she for you means you know say sankrofo yi ni pa bi a ye ka say on tie emra obi anti ase na ko bi a wo pese woni eye municipal assembly eye adwuma assembly court e ma court wa shemra kete say mo bi ensi asase ne so regional minister so aka na de din say mo bi en kwa asase ne so nko ye bibia but e never huni on ye court mrampo on so ti ho no to ne enu ti sankrofo yi no eye nipa wo ji won e de won ba bi na person no won ye adwuma edu ba bia ne abeka bia ni wa won ye de ye adwuma na
obi a ɔte ɔman mu a ɔmfa ɔman no mmra ɛnyɛ adwuma no saa nipa no ɔyɛ den ɛna wɔtumi atena ɔman mu ayɛ bi ma yɛti yɛ deɛ ɛberɛ no so sɛ yɛkɔ akɔyɛ adwuma wɔ site hɔ nom a sɛbi ɛnka no maa koraa ɛwɔ hɔ yɛbɛtu obi atu obi a ɔwɔ kwada so ɛkwan no ho tɔn gyee ne bia yɛbɛtu obi a wie any a yeti ya ba wabeidu de bre ye a municipal chief executive officer wakwada so ono abo Eric Sibe wono and the chim say 24-hour economy na eba nti no wo mo ebehwe na wo mo asiesie asase nti wo ho a no se wonkuku no kaka nyina onyo market ho na madwumedi na contem fisisi kana de aye ready enti 24-hour economy market no utiri ye na wo mpotamu nya bia entena to so ntwe ho ntanko entem na won washa asese de ombewi ni ntem na atemamfo anya so mfa so ka so anso na ebi koso enti ewi adwadifo a empanimfo hye se wo mu ntunu wo mu so twentanko saase wo mu tu akohene na mpo dan na wo mu besie e de aye stores no wo mu cha enso won enti kampanimfo nya no wo mu nton ne ma wafodwabene mu ha na nso nya de a wo mu twen enti aban kra cha wo mpotem ho yewra set saba se wo no banini ene wo mu kasai ena esi ya won ma hye Iron City Market ehọ na wo mo nko na ntiase ya adwuma se de yewra set wo kan no ni si ye kasa mu nyina na ye kasa ne fa omo a ombe ya affected for the redevelopment no omo na eye ye priority nti hwema ye ne planning officers ni ye kan ni odwabie ikonifo ni nyina kana me ma ye kasa na ekọ omo a omo beka wo ho no omo na ni menime ya omo no na ahyase eye adwuma. There is no plan here. We the catcher say ono ekita shed na shed bi na we say anyhow we have not entered into any agreement with anyone. Everything that is going to happen is fresh and is based on the data planning officer any the phone cabin economy na ebeye na eno na ye hihye a ewo ho a ye behwe nti ye besre omo matno ase say hana ye be omoba no bia ne mo eni omo bepre hihye bia bebia bia ye be abeye kiti emeya ekolo in terms of the shirts open winning na that is a new enkomoi yewra set saba se wono banini wono ena ye aban krache ewo kaswa ene na afa na odikura wo kaswa nan sen ni sedu wo se wo mo akwa Iron City ho kura akwa wa na MC ka ho eho ye kama enti adwadifo no nko na hoye nti yije kase edima nanan se Iron City Market ni sesianu ebekoso because kaswanu sesianu abi ni se the old market ni kutinu antimi embwa nti se anya aha kakra nu a nse ebema oho no so ntintini ebeko ni ntinu location se amuso mumbo pae na omundi nananum echi eni MCT na so yabo ohun ibabo na omundi beba abia no na nanu ema sadiani enkosu informamu se ampa se na eba no na ye need to wupa nukrapono na we say market e wa hase but we mean say market ni e fe sa because uba no normal hihye bibia kama ntini nukrapono ni a beba mi yiri so abeto wa hase afe kaso adwadifo no bi ene kwakwa adema edi nkomo no na ereka nan so gina ho wo mo kan sei ye MC amaya so ati say ye beba ha ye baby ayen hyedan nche na omanya kwan atoto ayen totoye na yasa akọ back enti ye da ye MC so ase wa ma ye arehwemu say aha ye nka ha ba wogidi ye say ye betena ha kra ma ye niji a ye ko back enso e be ye den na ma ka yon City Market ba na menim ha o ka so mo ye ba ya na ye da gini bebre ba na ba de facility se wa say betra aboa pa because adwadifo na nkasa kopiem ho no wo moni age ho papa eno na wo moni amane boni kwakwa de medi ho nkomoi yeda soa ewo emfimfim mantem ho na sana hene owo asene nyina brem nana akwesi ageman ene kasai wo kiremu ese
one district one factory ya eyenhyehyɛ ya NPP aban dada no mampani Ekufuado na woye president no wode ba yesenka enye bi ekura mansi bia no ebenya factory ba ko na etimi aboa mampuntu nyuma ne mfidi nyuma ho nsem no akonkan na ekire mu se one district one factory no a MPP for de ba na scam sans won ba na no na so ma ebi mu kura twitwa ansase ya ye de besi factory no bepemene factory ni se enen won ba besi dia ene wankasa wo fie so ubetimi a kire se sesi aban no kura woni so biem ne akase saa enhyehyɛ no wo mo eba betoa so ntie ni da so a na emabunu dodo no a ewo se won benya adwuma ye ewo wo mo mpotem ahodo a wo mo etete ni nyina atonsu mo se saa de ne de entwa yi asese atade because na hadi ba asese atama when na be natural be kan ma only school you do not for ba some dey asking I pense want to sit papa to ba so asese can change ma say side one the ba man go you bring in my so kuma side na ba because on dey you kan ba kan try want to was am e part of the ba ma o dey worry so ma so you can say oh go school na you ma dey you put ya SOMPA ene ya yekotie ye eye nana kwesi agema no wono ne sanahene ewo asena nyina brem ena yete ne nkan ne krakra emu ena owura Ebenezer Ajeibafo ya wono no eye emabru no kandifo soronko wono so kire se eye asensa to ho na womo wono de womo tototo ne mapa won se adwuma ho ye den enti mabru no wose wone na pamfo bi ehyehyɛ enema hodo bi a ebetimi aboa ama enuma ebu se ye kasei emabru no beye oha ena womo yenhyehyɛ ede amom se de beye wo betimi akɔ kura hodo so zise bi akuma se ne de bi abankran na womo so aba benya adwuma ni bi aye ono so sei ene wode tuja Mostly waka na asesa of your country and not a young woman for your day. When you say a fuswa and I was fuswa, Ombanyes Kakaka, who would your mamma, Ombanyes Kakaka, who would your mamma, Ombanyes Kakaka, who would your shop of Mantakaka, Sanya the Pro de Abusia. Now, a banner Uchi, that is Sibu Baswa. And where you go when you are now, Mr. Kavere, Bravo. Ebenezer Ajeibafo wono enedi mabruno anim ewo asene nyina brem ye no wo Asen South Mensinu emu no kro yanso na yekofare bae eda Bafo Ba Foundation anu a wo mo hwa panyuma ede ama emabruno yamani boni Eric Anan enedi wei ebae Mika was a SOMPA Kasebo na wuti efi SOMPA 106.5 FM Accra. Pepsodent cavity fighter, do the 2 before you go to bed. And now did you see a Timmy Buama was sing a koyi ankasa and untimany jaho and opani enumre yansana obedano. A yanshasa with the Pepsodent at which was sing. Now ma no more ye sham and a juhukun and answer we pursue kisiwa. Now romance no I enhance romance strategy in the bedroom. A man fa one no moon I jene and a garlic and a man fankoda and a Benua Woody and the men from Kodana Jono. Bomadian so be Jaru Jari and what you choose say kama. It's why a fresh most of body no now you at the year anti-pepsodent. Don't forget to do the 2 tonight every day. Brush your teeth day and night with a pepsodent. Midima for Heba Center, Dr. Tamodaso, Eton Safra, Sawfan Baby Najuju Sisi Kotoje, diabetes, prostate issues, hypertension, kidney failure. A man member mobile war mumbra na Pokwase Maira and Wujina and Bua Kwago, so on a government hospital, edition mo. What the time beto yari and soon to Wutia Kasebu Mu Shamono, no Washan, so Beba, not Dr. Tamodan, so Ebua on 10 Abasa Haraso, Ama Wato, Obetimi Freno, I was 0244 774 282, 0244 774 282, and 050 7215, 050 7215. Time about Mr. Edrono, malaria fever, one more to Ediana Yawode, and answer body pain, Sasha and so. Set time here, Mr. and a one more, a bear will come. Malaria, a junipedia aboso, and I said, Diana would there was sorry be an when I'm ya, as an Ipediania, Boan, a Jun and son were neat. A draw Benum and son, what day bit me a boano, a time here, Mr. TIME, and no enemy here. Dr. Tafrija, Sifrenesia, a bro would take a sebu musham, ewo 0244 417 669, 0244
417-669 TBM 0244-417-669 na wodem just hot kinky ma waso TBM said dokono papa bi 3 Ghana cedis a pennes wholesale dokono eno enti se wo ye party wo ye ye bibi e koso na wo pedokono serve wo ho a dokono betim de si wo 3 days na enyoy hot ye fa ne just hot kinky Jones Bakery for na dia ba commercial bank echi ho wo di an se wo be frɛ 0256068832 0256068832 to make our say SOMPA kase bona wutie free SOMPA 106.5 FM Accra ye ho me so ye ba ye de dia kanyina ebeto so Midimafo, Pokwase Nyira Accra. Midimafo, Pokwase Nyira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani wontie, passengers egumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Ene sa Accra ne botam ye demo. Ani ye demo ampa. Be se de edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Adujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresa no, aye more. Oh, me se minim wife ye kopa wo. Teda nko ye na esakakra. Se se wa pagye mu ama hodiam bam. Stroke nso de wo fa no small chese agidi wo hu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kuma se wo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo Pokuase Nyira kwan no so for doctor 0244774282 and 0500727215 Midimba for herbal clinic Wudima for ne hwa Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden ena so biem time eba me hye ya me kan se yi ba kwin ani wayi miensen bra sanya time eba me hya esia gyimi ni fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time eba me hya me kasa me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time eba mixture enye anu ku de na num oto a wontimi ani die no time eba mixture duo no ena yema wo obo a wafa afuo de wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa se o petam eba misha enu dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso wo na akọ junction enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em 0244417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bia dani ziba ewo munu betu akọ FDA aje ejodi nkratwe yi atu She was saying get a Pepsodent charcoal toothpaste. SOMPA TV Emma Akatuapa eno kre Emma Akatuapa ampa yemamu ene twan ye to akase no so na fe ye wi afro akwa wi amano ne nansa na no me yenko afomantamu asunafo tifi ehona mrasha badwani a wo ho Honorable Mohammed Haruna wakwa akoya do ye de amakasapen posifo a wo ho e de moto mienu akwa akoma won na wode ko ene die nti a wo ye sa do ye no wo kire mo kire na najima opambo Actually, na usha meeting sebetia na atie Asapin police station several communities be kwese wachina forest yachi kokuma ne gwakase wa nyina bia no police station this is Kasapin ejade bia ba problem bia ba ha bia ba Kasapin police station police for le be kan so anu ansa na dia komum ene boso nemu sabi tabia no so taxi ana dia ko madjuma anampo manante entwayi na ese fikitum na kokasi yedini se ya president so yanya she ne ye dia bai yanda fresh wa ma re ne kasia ye de aba SOMPA FM Emma Akatuapa ewie na chief inspector ba Ambrose Kennedy ho ne oben wono na ye station officer Edema Kasapefo no wo da se no wo chese se adwuma wo yi a won ba nya adwuma kuma sanse nkuru tamako adonu mu nsia na hye wo mase enti da se bi mra bio agyanka wo kana nwumere pe na no panso de obedi ne wo hwehwe wo ka kire mpanimfo aka bi ebam wonsika bon se prekese se wo munya pick up a
ana computer ene printer no man ka be bo wo modwuma no pa Emre kakra ni amebeye Kasapin police sanyi da wa ha no. Minhu bida we ni ade a edikan a MP a kire se odo Kasapin police. O se me bo ebra na obo apro na ene bo se na wo se me no wa mana bom. Me dana se kese pa. Me gina we so aka se em se Kasapin police ye wo ahohihia mu kakra. Eno eya Kasapin police officer wo ho a wo no ene station officer no Yewra Ambrose Obemba Chief Inspector ene nanajima opambo SOMPA 98.5 edi nkomo ne wedie ma yenyina hafo hwa na yemfa ni montofo adu prekota no ne yenkwa amano ne ehon so no Israel Iran na fe America ka wonti pam ho ntokwa na ekoi enya asamoketwa na we ye ntokwa chirofo Secretary of War Pete Hegseth wona na ekasei na we no Peter no Peter Hesag say ene santokwa no hyase no se enya toro na wo musuro no wo mo ka e de akira ade hyeti na nanom wonse do no doso na US kura no wo masrafo mpanimfo akentena wa akase nnan wo moti na nanom wonse do ba ko de afrim bra topa ye ni bi etoi de edikan kura obeka se match no mu ho afe de sa to so ekokoto wo Iraq ni nyina nso eka bi na no na Yewra Hegseth chese sei nipa be se 135 de obetimi akase enamo we hu antokwe hu ama wo moti na nanam wonse do na se wo bobo no wabobo a wo ka de akere se Iran fo ne wom se bi no afirimu de na nso America fo no nso afirimu papa bra drone di kan eto ye no ewo Port Shabe Kuwait ho ekubi de etoso nso eku sergeant baako bra na obenim de etoso nwotwe na ebi prepare ya Saudi Arabia de ekoto ye afi ensie bi nso kura no eku wo mo eno ye match boso me ne da na etoso dedu enamienu ewo na wode to so mpansa ntrofo anim. We will stop at nothing to win. War is hell, war is chaos, and as we saw yesterday with the tragic crash of our KC-135 tanker, bad things can happen. American heroes, all of them. And as I have with all of them, as we have, we will greet those heroes at Dover, and their sacrifice will only recommit us to the resolve of this mission. But war in this context and in pursuit of peace is necessary, which is why each day on bended knee we continue to appeal to heaven, to Almighty God's providence, to watch over and give special skill and confidence to our leaders and to our warriors. Eni awoti ye Peter Hegseth ya wono na ye ntokwa chirofo edema America fo na wo bo amani kasebo no si ensema yede sumwo no pe didima yede sumwo no mrei didima kotiri bi ni national security operatives wo matu na mo akokopie kumase akochi nipa nan bia sa duro ye chemical fe na Mandela no wo motonton edi o manfo awu Mampugu Youth Association en wo mu kire se wo mu members ni mu baako bambofo akire no na ekwanya wo mu di nipa kro no enam so na yatetenti IGP enkebi ma wo mu sana kaswa na afa won so no konfo bi odi mfinhye do no mu akoku ma me odi mfinhye bia nai baako no wo kana no mu nsem na kwekwa dema etobi maneye National Democratic Congress NDC amanye kono parliamentary candidate ewo pandai de asema kodan Supreme Court say Ghana emra yede to aba no Supreme Court enchechemu yi Ghana Highway Authority ebo amane se efri nyame yadoma wochena eko asenkafo a wo mu yusu N1 no nyina no wo mu enya hweye sanse ensiesie bi ekoso ewo ho Ghana mrasa bedwafie abadwafo na yese won kosi won nkrofo anamu ena won mankokora ema Yewra Benada hiafo ebo so se de ekoso no de eye worrisome Aban Krachipenyo woko hada so wa Ashanti region ono abo Ericus Benso abamane se no wo mo ye o mafamu die bia na 24-hour economy ni ya ye bi e wo kwada so onion market 20 manu ni mema wo mo ton jene no obi ansesa ne nkuku ne nkaka mfiri ho ye du konfifi mantam no emu sana hene ye wo asen anyina brem en wode ato dwa se one district one factory nhihye ya MPP for de ba ye ne de na ye scam eno achi ewusa ye ko kasoa ye tu wo Africa so adwem ama wo makwa Iron City se de adwadifo no se won matiase ye de asede ma Pepsodent cavity fighter do the two before you go to bed medima for Herbal Center time Herbal Misha edro just bread and pastries wo mo na ebo ye chidom ye ne de kase boyi esum wonumre eyeme de nyame ehira no
AKOSUA ADWOA wobetimi so afia me AKOSUA NHYIRA me adult children ADWOA ASARE NFA Triple A mine Ejapia APAM DADAA yɛda mu nyina ase